Hello guys, welcome back to my channel. No longer vlogs ta về pin lo, là si pin bên aku. Chơi chèn thu cô lo. Le subscriber nang me pun phanang bo sop ta. Ton te pin vlogs nang kang chèn phanang de ho. Nili non hido la ke dak ho Saturday weekly market. Japralang selong situ la noni kidami puke Jonel Karbi Youth Festival 2022 kibia dilong asi daim pu la dak japralang so si ansi pale populo tonte mo upload lang pu nang lang bo mo de ho rồi đầm bom năng ghê họ đầm bom luôn đầm bom luôn để đáp bỏ thì vẫn ta depan ada demo. Depan. Kalau jok ni mak, kita kayak get long pasang ada, get long. Jok. Depan yang sini. Ekdom depan ni, depan tu. Ya, kita dapat ni. Finally, dak là Jonel Karbi Youth Festival Japralang so jutang aklamong nang lik elo la pen ke adim nang ke lang lo he kwan kasisik kasidang ma pu sitame non pining mang ke la prang hedi la ko sono popo open stage pulong bang sinon ke pendel bang sidak si bonai lo la pen ke at least tang yo 60-70% an tang lo alamang ke non kita ke ko sono popo suki hai wa nang po kang nia dim hedi lai hui nang po la pen he lai hui lo ke pen he non la get ta bonai bom lo main get he ni li non bang la pendel la ar lo si do ho thang ta belang yo một nắng làng nội đây gái sẽ tụm của màn hình Johnson formation một thế đào hồ Japralang so cultural complex chặt tay long xịt đồ luôn cái năng mới là tăng nhiều tăng po một anh nó thế pini ke con nó 27 September là mà tí non con nó pini pen hisap pon một thế nipli đồ lang he nipli kali con nó 5 days đồ lang tòn thế vlog mang là phụ nắng lang bao nhiêu đi ok non ke là đăng này lo non ke là ZKF jutang aklam non ke aprang son ke susul non ke asusuk cilar lo apa non ke ahai hui ahem ke the sitami non ke hek long lo la peneda pilo ke toke tora sate auditorium hall mane dake hedi meeting tang hall pen ke maya hai ke do adim lo pen la so ahem lo pen ke arlu wa hilo chingwai ko ayata meeting ba mai do dim dak lo chingwai ko asi dampuni la baranda de la kunama ni ke damang dun kri no pu ben ma si alu po ho pu ben la
Dulu yuk. Boleh baranda lo deh. Left side baranda bang. Pitang itu nih. Tante, bukan tangga beda nana. Puji rui tujuin aku. Dah, puan tanah. Punya tuh bah. Yo, adim dah. Kosan sana yo, keter ruke Aneh hem kim, me hem sih yo, kepater ruke kosan lo. Ini thang dim dah lah, aneh kepater. Teke, yo, tapi dah isi beranda lo jo, baranda lo. Yo, dah ăn rồi. Aplikasi nampak lang telepon ko. Lang, mùa là festival ni long de pindangan ni itu pon. Lo, alu si dolo. Lang malang ayo. Yo. Yo. Kalau lo hidup. Được. Next asin lang tunang day ho. Lata nonisia em thepu lo. Ladak bangke kusuno ke toke. Gudam Singnar Indoor Stadium Jatra langsung Karbing Long. PO Japrajan pin 7240 ESTD 2021 Sito. Isi hem no yo. Dak bangke ado ta lu damong nih kena lama lock check kami itu berenda anti nang phone alu le lu long gas da Cuk lu damong itu lock check
Tadinya video ini kan, ya lo, yang tak bilang hendak glass kan secara tinggi. Oh, finally, Chà, là tại mang cái mini studio rồi đấy là juta nggak lama mau đâu, juta lo tadi festival है, dah lo, noni mini studio dah lo, puno noni lo, bukan ini be, udah habis be, lama habis. Không dám cái này, nó là bè bên này. Đã giờ rồi được cái này cái này không phải cái talaga ada orang kerja pangkang pangkang lagi deh naik ke sini pangkang tuh nih una
Putana lang din na hey mane mulai long po this is just kaya po Can we talk about the truth? I wanna know. Can we talk about me and you? Can we talk about me and you? Can we talk about the truth? I wanna know. ingat dah Hello guys, pining thota dak zonal ka youth festival dak handok sri padu ponji nasi kado ko vi tum same hello kan tum same nang chitong dunning han testong thala so dak zonal ka vi ni handok sri long padu ji asam do pic program se padu ponji fashion show miss chatvaya ke Mr. Kivaya padu ponji ya kapre drawing tame ba traditional dance loon lai tami tum lang ten thik kam long ti la ben ya non si yo nai lok lang tum ta thek kom tai ko non si pendel lai da decoration bom lang la si na ka ni lo ka to ko hawar ben sami dak sami ne na ka experience ni phat di ar si dak sami nang lang don te adita thane na tarik tha ha adita thane na atin lang ke 2 October to 4th and nasi kado ko sami chuni lo ni phala pen please subscribe to Sarkiri YouTube channel alang ikhan da support tha oh alang iklen kita mlong sami alang ni paduti dalang tha sami alang support tha de kado ba tha pini vlogs ke ladak si kipa jit po pulo la si mo la next vlog sang le chitong thanang de la pen ke kumani ne channel longa akimilang bote namat subscribe ngade ho if you are new can you please subscribe to my channel bye bye see you in the next vlogs love you all bye